Philippians chapter 1 verse 27, 27 kufika eka verse 30. Philippians chapter 1 kusuka eka verse 27 kufika eka verse 30. Philippians 1 verse 27 through to 30. Right, loko mi kumile ni ta tsakela ku yi hlaya endzhaku hi ta kota ku khongela hi nga se za hi dyondza. So a hi hlayeni eka Philippians chapter 1 verse 27 kufika 30. Rito ra Xikwembu no tshemba ku hinkwenu hi fikile. Philippians 1 verse 27. Rito ra Xikwembu ri hlayeka hi ndlela leyi ehansi ka nhlokomhaka ku va ni mbilu yin'we ni ku tilwela kun'we ntsena tifambeleni hi mikhuva lowu fanelaka evhangeli ya Kreste, leswaku hambi ndzi ta mi vona, hambi ndzi nga ri kona, ndzi nga twa timhaka ta n'wina, leswaku ma ha yima emoyeni wun'we ni ku lwela swin'we ku pfumela ka evhangeli hi mbilu yi ri yin'we, naswona mi nga tshuki mi chavisiwa ha nchumu hikwalaho ka lava kanetaka. Eka vona i xikombiso xa ku lova ka vona, kambe ha n'wina i xa ku hlayiseka. Kutani leswo swi huma eka Xikwembu, hikuva hikwalaho ka Kreste mi nyikiwe ku kateka, ku nga ri ka ku pfumela ntsena, kambe ka ku twa ku vaviseka hikwalaho ka yena, hikuva mi tshame eku lweni loku mi ndzi voneke ndzi ri na kona. Ni sweswi swa ha ri tano hi laha mi nga twa mahungu ha kona. A hi khongeleni. Xikwembu xa le henhla, n'wina mutumbuluxi wa tilo ni misava, Xikwembu lexi xi tivaka hinkwaswo hakunene, n'wina mi nga na vutlhari hi ku hetiseka, n'wina mi nga lulama hi ku hetiseka. Ni rhandza ku va ni titsongahata eku hlavuteleni ka rito ra n'wina, ni ri karhi ni kombela leswaku xikulu rito ra n'wina a ku vi rona leri ri tirhaka ku tlula hosi leswi ku nga tekiwa nkarhi wa ku ri lunghisa kumbe mudyondzisi, a ku ve ni n'wina mi dzunisiwaka hi laha ku nga heriki, hikuva mi Xikwembu lexi xi nga na tintswalo. Hi vona tintswalo ta n'wina eka siku ra namuntlha, naswona ni khongela leswaku hosi mi ta ni pfuna ku dyondzisa hi laha matsalwa ya hlavutelaka ha kona, ku nga ri miehleketo ya munhu, ku nga ri miehleketo ya mina, kumbe ku nga ri ku hlavutela lokuntshwa loku humaka eka mina, kambe ni vulavula ntsena leswi swi tsariweke. Kutani Xikwembu na titsongahata leswaku mi hi twa vusiwana eku yingiseni ni le ku dyondzeni, leswaku n'wina mi dzunisiwa. Ha Yesu Kreste. Amen. Now, Philippians chapter 1 verse 27 kufika 30. Ni lavile leswaku dyondzo ya mina eka siku ra namuntlha ni yi nyika nhlokomhaka ku lwela ripfumelo. Ku lwela ripfumelo. Ku lwela ripfumelo. Ni ta va ni nga ri na xo tsalela no tshemba leswaku mi ta va mi karhi mi landzelela. Nhlokomhaka nkulu kumbe the title to strive for faith, ku lwela ripfumelo. Eka siku ra namuntlha ni lava ku vulavula hi timhaka ta ku lwela ripfumelo. So eku heteleleni ni lava leswaku hi dyondza leswaku Vakreste va fanele ku hanya hi ndlela leyi fambelanaka na evhangeli. Vakreste va fanele ku hanya hi ndlela leyi fambelanaka na evhangeli. At the end, I want us to learn that indeed believers ought to walk in a manner that is worthy
of the gospel. Va fanele ku famba hi ndlela leyi fambelanaka na evangeli. So loko hi langutile eka papila ra hina ra vaFilipia, hi vona mutsari ku nga Paul a tsalelaka kereke ya le Filipia. I tsalela kereke leyi ku nga na vakreste, ku nga na vadiakoni, ku nga na varhangeri. Lexi xi endlaka leswaku a tsala papila ra yena i mhaka ya ku na vapfumeri a kerekeni leyi. I lava ku va hlohlotela, i lava ku va endla leswaku va ya emahlweni etimhakeni ta Xikwembu. So ha n'wi vona muapostola a ri karhi a tsala papila ra yena a khensa Xikwembu hi vahlawuriwa kumbe hi vapfumeri kumbe hi vakreste. A va khongelela hi masiku hi ku tsaka hikuva a va tiyisela eku tshembeni kumbe eripfumelweni kusuka siku leri va nga pfumela ha rona. Hi swi vona eka verse number 4 and 5. Philippians 1, 4 and 5. Now, in this letter, we can see how Paul is writing to the church in Philippi, thanking the Lord for the believers, and we see that he prays for them daily, and he prays for them because ever since they heard the gospel, they are still pressing on. And therefore now he writes to them to encourage them. So a va hlohlotela leswaku va ya emahlweni ku fika siku ra Kreste. Ha swi vona sweswo kusuka eka verse 3 ku fika 11. So loko a fika eka verse 27, now when we get to verse 27, u va nyika ndlela ya ku hlohlotela kumbe i va nyika ndlela ya ku va hlohlotela enhlengeletanweni wa vahlawuriwa. So now as we get to verse 27, he tells them how he wants to encourage them. And then hi laha namuntlha hi nga ta dyondza kona leswi Paul a nga hlohlotela vakreste va le Filipi. Now kereke leyiwani loko hi languta eka buku ya timhaka chapter 16 hi vona hi laha hi sunguleke ha kona. Kereke ya Filipi kutani a va tsalela papila leri. A tikomba a ri munhu loyi a ri ekhotsweni kumbe a nga ri na vona loko hi hlaya kusuka eka verse number 12 ka chapter 1. So namuntlha ni lava leswaku hi dyondza vakreste va fanele ku hanya hi ndlela leyi fambelanaka na evangeli. Christians should live in a manner that is worthy of the gospel. So we want to see what does that mean, how do we do it, and why. Hi la ku languta leswaku swi vula yini sweswo, swi vula yini ku famba hi ndlela ya ku va yi fambelana na evangeli ya Kreste. Swi vula yini sweswo naswona hi swi endlisa ku yini. Hi swi endlisa ku yini ku famba hi ndlela yaleyo hikwalaho ka yini hi fanelaka hi swi endla. So ni ta va ni karhi ni famba na n'wina eka verse 27, 28, 29 and 30. Xo sungula a hi languteni eka verse 27 xileriso. Eka 27 hi vona xileriso lexi vulaka leswaku ntsena ti fambeleni. Now this is a group of people hi le kerekeni i vahlawuriwa. He is writing to a group of the church or the church in Philippi leswaku ti fambeleni, and we see leswaku ritu ti fambeleni ri vula vanhu vo tala kumbe ntlawa wo karhi. Fambani kumbe ti fambeleni hi mikhuva lowu fanelaka evangeli ya Kreste. Va fane va hanya hi ndlela leyi yi fambelanaka na evangeli ya Kreste. Now what do we know about the gospel of Christ? I ncini lexi hi xi tivaka hi evangeli? So before hi famba hi ndlela ya evangeli hi fane hi tiva leswaku evangeli leyi yi ri yini, i yini. Masiku hinkwawo hi ringeta ku dyondzisa vanhu evangeli kusukela ka Kids Club, prayer and Friday and also Sunday. It is our main purpose to teach the gospel. And so what is it that we know about the gospel? Before we can think of the manner that we should walk in the gospel, what is the gospel? Now, hi tiva leswaku mutsari u lava ku dzunisa Xikwembu kumbe u lava ku va hlohlotela va famba hi ndlela ya Kreste. Evangeli kusukela eka buku ya Varoma hi vona hi laha hi tivisiwaka leswaku loko Xikwembu xi hi tumbuluxa kumbe xi tumbuluxa munhu un'wana na un'wana hinkwenu sweswi hi nga tshama kwala, xikongomelo xa Xikwembu hileswaku hina hi va na yini na vuxaka na xona. Okay?
the main purpose leswaku Xikwembu xi hi tumbuluxa hi fanele hi va na vuxaka na xona. Now hi va na vuxaka na xona hi laha ku nga heriki, kambe ha swi tiva leswaku ku nghene xidyoho emisaveni. Eka buku ya Geneza xidyoho xi nghenile hi Adam na mani na Eva. Loko xi nghenile xi tlulela vanhu hinkwavo. Xidyoho xi fike xi endla leswaku ku va na ku hambana exikarhi ka vanhu na Xikwembu. Xi fike xi hambanisa vanhu exikarhi. So hikwalaho ka sweswo ivhangeli yi hi hlamusela kahle leswaku a ha ri na vuxaka kumbe hi velekiwa hi ri vanhu lava nga ri ku na vuxaka kumbe hi velekiwa hi ri vadyohi. Until munhu a twisisa mhaka yaleyo leswaku a hi lulamangi, until munhu a twisisa mhaka leswaku hina hi vadyohi, until hi amukela timhaka ta ku hi vanhu lava hi nga velekiwa eswivini swa hina, a hi se za hi kota ku twisisa ivhangeli. Varoma 5 verse 12 and loko hi hlaya ka buku ya Tipisalema 51 ha swi vona leswaku hi beburiwa hi ri evudyoheni. Now sweswo swi hi pfuna ku twisisa leswaku ina ku na ku hambana exikarhi ka hina na Xikwembu. Ivhangeli a yo vulavula mahungu layo biha ntsena, yi tlhela yi hi byela timhaka letinene kumbe mahungu lamanene. Mahungu lamanene hileswaku Xikwembu hi xoxe xi hi nikile xitshunxo, xi hi nikile Kreste loyi a nga Xikwembu a ta emisaveni a teka xiyimo xa munhu xa nyama a fika a fa exihambanweni. Exihambanweni loko a fa a fela leswaku vuxaka lebyiya bya hina byi nga onhiwa kumbe hina hi nga hambanisiwa byi tlhela byi vuyiseriwa. Because hina a ku na lexi hi nga xi endlaka leswaku hi tlhela hi vuyela ka Xikwembu. Vudyoho bya Adamu na Eva byi endle leswaku hi hambana, ende loko ku nga ngheneleli munhu un'wanyana ku nga Yesu Kreste byi ta tshamisa sweswo, ende sweswo swi ta va swi bihi ngopfu. So mara Kreste loko a ta tanihi munhu emisaveni i fika a yima exikarhi tanihi muyimeri wa vanhu exikarhi ka Xikwembu na vanhu. Loko a yima exikarhi ka Xikwembu na vanhu i lava ku hi hlanganisa na mani na Xikwembu. Therefore lava pfumelaka eka Kreste leswaku i va a teka vudyoho bya vona va tshemba eka yena, va ti niketela eka yena, va ti niketela eka yena ku n'wi hanyela hi masiku hinkwawo, kumbe ku teka vutomi bya vona va byi veka eka Kreste hi ndlela yaleyo vanhu va kota ku twisisa ivhangeli. So in explaining the gospel we know that we were created to have a relationship with God forever. However, because of sin, we have been separated from God. And therefore, everyone who is born into this world is a sinner. Up until the Lord has came to the world to die for people who believe in Him. He is our mediator between God and man. And therefore, He provides. He wants us to be reconciled to God the Father, and that is the gospel. The gospel has nothing to do with rifuwo ra hina. Ivangeli a ina nchumu hi timhaka ta ku va hina hi va vafuwi, hi leswi hi swi twaku ko tala masiku lama. Now people talk about the gospel kumbe xana va vulavula hi timhaka ta ku ya kerekeni va hleketa ku it's all about themselves, i mhaka ya hina. No, it is not. It is because of the glory of God. The gospel on its own i mhaka ya ku va Xikwembu xi kwetsimile, ene ku dzunisiwa Xikwembu swi laveka endhawini leyo kwetsima. So that is the gospel. That is what we know about the gospel. Hi tiva leswaku Kreste u tile ku fela vadyohi. Timothy yo sungula chapter 1 verse 15 yi kombisa kahle loko Paulo a ku loko ku ri mina wo sungula eka valava. Now so loko hi languta xileriso xi ri loko ku ri ku Paulo a ri karhi a tsalela vakreste va le Filipi a va tsala leswaku well mi fanele mi famba hi ndlela leyi yi fanelaka evangeli. Why would Paul tell them to live in such manner? Hikwalaho ka yini muapostola Paulo a va byela ku hanya hi ndlela leyi fambelanaka na evangeli? Why muapostola Paulo a va byela timhaka teto? Now loko hi hlaya eka buku ya timhaka laha kereke ya Filipi yi nga sungula kona, which is chapter 16, yi hlamusela leswaku vanhu va le Filipi kumbe hi nkarhi lowuwani a va ri vanhu lava
a va ti ba xifuva hi mikhuva ya varhoma, a va ti kurisa eka mikhuva ya varhoma. Loko hi languta eka timhaka 16 verse 21, timhaka 16 verse 21, in fact maybe loko ni suka eka na yona eka verse number 19, veni va yena ku te loko va vonile leswaku a lahlekele hi ku tshemba bindzu ra vona, va khoma Paulo na Silas va va kokela ehubyeni emahlweni ka tihosi, kutani va va yisa eka tindhuna va ku vanhu lava va nga vayuda va endla dzolonga emutini wa hina, hi ndlela yin'wana a va dyondzisa evhangeli ende a va dyondzisa eka rixaka ra Roma. Va ku vanhu lava va le ku vangeni ka dzolonga emutini wa hina va dyondzisa mikhuva leyi nga faneriki ku yi amukela. So i vanhu lava a va ri kona etikweni leri kumbe ra vakhuva va varhoma va ku va dyondzisa swilo leswi hi nga faneleki ende hi ndlela yin'wana a va dyondzisa evhangeli. So verse 21 va dyondzisa mikhuva leyi nga faneriki ku yi amukela ni ku yi endla hina hi nga varhoma. So a va ri vanhu lava a va ti ba xifuva hi rixaka ra vona kumbe hi swiendlo leswi a swi endliwa. So therefore Paul loko a tsalela vanhu va le Filipi kumbe vapfumeri a ku mi fanele ku hanya hi mikhuva leyi yi fambelanaka na evhangeli ya mani? Ya Kreste. That means mi fanele mi tshika mikhuva ya varhoma. Mi fanele mi tshika mikhuva ya varhoma, mi fanele mi famba hi ndlela leyi fambelanaka na evhangeli. So xileriso xo fana xa ku mi fanele mi famba hi mikhuva leyi fanaka evhangeli xi nyikiwa mupfumeri un'wana na un'wana eka siku ra namuntlha. Every believer therefore is charged with the same charge. When Paul wrote to the believers in Philippi, he was telling them that, well, you must walk in this manner, because he knew that in that time they loved to boast, in their Roman citizenship. And therefore he wrote to them to say, you ought to walk in a manner that is worthy of the gospel. And so nele ka kereke ya hina namuntlha loko ku ri ku hina vakreste va ntiyiso lava va nga hundzukela eka evhangeli ya Kreste, swo va rivaleni ku hi fanele hi famba hi ndlela yo fambelana na yini? Na evhangeli ya mani? Ya Kreste. So mukreste un'wana na un'wana u languteriwa ku famba hi ndlela yaleyo. Va Efesa 4 verse 1, a cross reference, yi vula swo fana ku fambani hi mikhuva lowu mi vitaniweke eka wona. Hi vulavula hi vutomi lebyi tsakisaka Xikwembu loko hi vulavula hi mikhuva leyi fambelanaka na evhangeli. A hi vulavuli hi swilo leswi swi nga tumbela, hi vulavula hi mikhuva leyi tsakisaka Xikwembu, hi vulavula hi mikhuva leyi dzunisaka Xikwembu, hi vulavula hi vutomi lebyi tisaka ku dzunisa Xikwembu ku tlula swa misava. Loko hi languta eka vaTesalonika yo sungula, 1 Thessalonians 2:13, actually verse 12. Vathesalonika yo sungula chapter 2 verse 12 yi ku ha mi khongotela leswaku mi famba hi mikhuva lowu dzunisaka Xikwembu lexi mi vitaneke eku fumeni ka xona ni le ku vonakaleni ka xona. We urge you, and therefore we ask a question, what kind of life pleases the Lord? I vutomi byihi lebyi byi tsakisaka Xikwembu? Hi te hi famba hi mikhuva lowu fanelaka evhangeli, i vutomi lebyi tsakisaka Xikwembu. Now what kind of life is that? Throughout the whole of Scripture, God demands obedience. Loko hi languta eka Bibele, Xikwembu xi lava leswaku hi xi yingisa. Xi lava ku yingisiwa, xi lava leswaku hi xi yingisa hi ta eka xona hi landzelela leswi xi swi lavaka. Hi leswi Xikwembu xi lavaka swona. I always tell the young ones leswaku if I make a car and provide the instructions that this is how the car will function, as the one who made the car, I'm the one who knows how it will function best. So, therefore, you ought to rely on me or the manual that I gave. So,
swi tano ni le ka xikwembu hi xona mutumbuluxi xi hi endlile leswaku hi ta va na vuxaka na xona. Loko hi lava ku va na vuxaka na xona hi fane hi xi yingisela. Ku va ku namuntlha hikwalaho ka xidyoho a hi lavi ku xi yingisela, hi yingisela timbilu ta hina, hi yingisela mimiri ya hina, hi yingisela vutitwi bya hina. Ene ha swi tiva leswaku Yeremiya chapter 17 verse 9 yi vula leswaku mbilu yi endleni yi borile. Now Paul knew that if they all strived to live in a manner worthy of the gospel, it will probably mean they are no longer just living as the Roman citizens, but as one who have been changed by the gospel. And since the Romans did not like the good news, it meant opposition. And therefore he had to give them this counsel. So, mo apostola I swi tivile leswaku loko ni ri karhi ni hlohlotela vakreste va le Filipi ni va byela leswaku va fane va famba hi mukhuva lowu wa evangeli kumbe va fane va hanya hi ku tsakisa Xikwembu, swi ta tisa ntlimbo exikarhi ka leswi va toloveleke ku swi hanya na vutomi bya vona bya Xikreste, which is what we see today. Ha swi vona namuntlha. A ku sunguleni loko hi twile vumbhoni bya siku ra namuntlha n'wana na n'wana a hlamusela leswaku a ni twa ingaku ni mukreste, a ni twa ingaku ni mukreste, a ni twa ingaku ni mukreste, mara a ni endla 1 2 3. There was no change. It was not a manner that is worth of the gospel. It was not a life pleasing to the Lord. A ku nga ri vutomi lebyi a byi dzunisa Xikwembu, a ku ri vutomi lebyi ka byi nga cinciwangi. And therefore loko vanhu se va cinciwile kumbe se vanhu va amukele Kreste hakunene, va sungula ku hanya vutomi lebyi byi fambelanaka na evangeli. Va sungula ku hanya vutomi bya ku ni se ni rhandza ku hlaya Bibele, ni rhandza ku hlaya matsalwa, and really Bibele I rito ra mani? Ra Xikwembu. Hi fane ku hanya hi ku ya hi leswi ri vulaka swona, hi fane ku ri yingisa. Hi fane ku ri yingisa Bibele hinkwayo I rito ra Xikwembu kusuka eka Timoti ya vumbirhi 3 verse 16. Hayi ti-parts tin'wana, Bibele hinkwayo. Na loko hi yingisela Bibele hi ku angarhela ka yona. And so therefore Paulo I swi tivile leswaku loko a va byela ku you must live in this manner, there will be an opposition. But then what it meant, a swi vula leswaku if loko vakreste va le Filipi va hanya hi ndlela leyi, a swi ta kombisa leswaku hi mpela tanihi kereke va famba hi ndlela yin'we. So you can see ka verse 27 yi ku ti fambeleni hi mikhuva lowu fanelaka evangeli ya Kreste, leswaku hambi ndzi ta mi vona hambi ndzi nga mi voni ni ta twa. Hi ndlela yin'wana, even if I come or I do not come, but if you guys live in this manner, I will know. Ni ta tiva leswaku mi ta va mi karhi mi ri amoyeni wun'we. How will I know? You will be different. You will be separated. Mi ta va mi hambanile na mikhuva ya Varoma. And therefore lava nga ta va hambanile na mikhuva ya khale, va ta va ri karhi va ri ku lweni kumbe va ta va ri karhi va famba emoyeni wun'we, va ta va ri karhi va lwela ku pfumela. We are living in this manner because we want to praise God, we want to obey God, and we want to contend for the faith. Hi lava ku lwela ripfumelo. So loko hi hanya evuton'wini lebyi byi fambelanaka na evangeli, kumbe to live in a manner that is worthy of the gospel, swi hlanganisa na Xikwembu. It unites us in the Lord. So hi kereke loko hi tetana, loko hi karhi van'wani va veka mihandzu, van'wani va veka mihandzu, van'wani va veka mihandzu, van'wani va vula oh namuntlha ni khutaziwile hi leswi a mi fambisa swona kereke, and then swin'wana swa va khutaza, oh namuntlha mi yimbelele kahle. We know leswaku hi famba hi moya wun'we, swa hi hlanganisa eka Kreste. So ku hanya hi mukhuva lowu fanelaka evangeli swi endla leswaku hi va hi tiya emoyeni wun'we, swi endla leswaku hi va hi lava swin'we, hi va swin'we hi mbilu yin'we, swi endla leswaku hi lwela ku pfumela loku tisiwaka hi evangeli. Vakorinto yo sungula chapter 16 verse 13 yi ri hi tekani mi tiya eku pfumeleni, mi endlisa hi vununa, mi ti nyika matimba ku lwela
evangeli. So loko hi karhi hi hanya vutomi lebyi dzhunisaka Xikwembu kumbe loko munhu a ponisiwile a veka mihandzu a hanyela Kreste, i vutomi lebyi hi nga vitaneriwa eka byona. We are called to live in that manner. And therefore, we are striving in our faith. Hi le ku lweleni ka ripfumelo. Loko a hi ri ntlangwini wa bolo a hi ta ku hi le ka defender, hi le ku defendeni. And we do that with our own lives. So as we do that, Paul goes on to say in verse 28, naswona, verse 28, which is point number 2. Point number 1, i xileriso, ku hanya hi mukhuva lowu fanelaka evangeli. Ku hanya hi mukhuva lowu fanelaka evangeli. Xa vumbirhi, hi hanya hi nga ri na ku chavisiwa. Kumbe hi hanya hi nga ri na ku chavisiwa. How do we live in this manner? Hi swi endlisa ku yini xileriso lexi xi nga ka verse 27? Hi xi endla hi nga ri na ku chava, hi xi endla hi vunhenha, hi xi endla hi ku tiyisiwa. So to live in a manner that is worthy of the gospel, it means more than liking things about Jesus and the church. It means more than, just uttering the words, I am born again. So loko hi lava ku tiva leswaku hi swi endlisa ku yini kumbe ku hanya hi mukhuva lowu, a swi vuli leswaku loko ni ku hanya ni rhandza swilo hi mhaka kereke, ni rhandza swilo hi mhaka Yesu Kreste, ni rhandza swilo hi mhaka 1 2 3. A swi vuli leswaku i le ku hanyeni hi mukhuva lowuwani. Kumbe a swi vuli leswaku i le ku hanyeni hi mukhuva lowu hi nga vona ka verse 27. It means more than that. A swi vuli ntsena leswaku munhu i ta ku hayi ni tswariwile ra vumbirhi hi ku vula hi nomo swi hundzela kwalano. No. Because we know that if you still enjoy your sin, if you still love your possessions more than God, we know that if you do not love the people of God, then you are not living in a manner worthy of the gospel. In fact, you are not even saved. Loko u hanya hi mukhuva lowu wa ku tsakela xidyoho kumbe hi hanya hi mukhuva lowu wa ku tikombisa leswaku hi rhandza swilo swa hina kumbe ha ti rhandza ku tlula Kreste, hi rhandza swa misava kumbe a hi rhandzi vanhu van'wana, hi tiva leswaku a hi le ku hanyeni hi ndlela yo dzunisa mani Xikwembu. A hi tivi mahungu lamanene. Mr. George va vule leswaku ni tshika hinkwaswo hikwalaho ka ku va ni landza Kreste. That is the life that we ought to live. Hi hanya hi nga ri na ku chavisiwa, hi ri na vunhenha, and so therefore it's more than just saying. Vunhenha, it's more than just saying. Vunhenha, it's more than just liking the things of the church, liking the things about the word of God. So loko hi dyondzisa eka youth group kumbe kids club, hi dyondzisa vana leswaku timhaka ta Kreste a hi timhaka to tshama amihleketweni ntsena, ti fane ti cinca vutomi. And the only way ti nga ta cinca vutomi is when you believe in those truths. Ku kota ku va ku cinciwa vutomi bya wena i fane i tshemba eka dyondzo leyi dyondzisiwaka kumbexana eka rito ra Xikwembu. And Paul was a great example to these believers. He was leading by example. Muapostola Paulo a ri karhi a rhangela hi xikombiso. So loko hi hlaya eka papila ra Filipiya chapter 1, loko mo ti nyika nkarhi mi hlaya, muapostola Paulo a ri karhi a rhangela hi xikombiso, a rhandza vanhu, a rhandza vakreste kuloni. Verse 3, 4 and 5 ka chapter 1 talks about him praying for other believers. Yi vulavula hi ku va yena a ri karhi a khongelela vakwetsimi van'wani. Yi vulavula hi ku va yena a ri karhi a va nyika nhlohlotelo. For the love of others, he even suffered. And yet he did it with boldness and courage. That is how we ought to live in a manner worthy of the gospel. Loko yena a ri karhi a hanya evuton'wini bya ku dzunisa Xikwembu, a hanya a nga chavi nchumu. How do we know? Acts 16, the one that we read. A hanya hi ndlela ya ku na hambi leswi va nga n'wi vitanela vanhu va n'wi humesela handle va ku lowani i teka bindzu ra hina, he didn't stop. Iye amahlweni because of the love a nga na rona eka vanhu van'wana.
a hanya a nga chavisiwi hi nchumu leswaku ni ta biwa. He was even imprisoned for the love of Christ, not because he liked Jesus Christ. A khomiwa a khotsiwa hikwalaho ka ku va a rhandza vanhu, hayi hikuva a tsakela timhaka ta Xikwembu, hi mhaka ku a rhandza Kreste. And therefore i hi nyika xikombiso lexinene leswaku if you want to contend for the faith, loko I lava ku lwela ripfumelo, I ri lwela hi vunhenha, I ri lwela hikuva u tiya emoyeni, kumbe u ri lwela hikuva I nga chuhisiwi hi nchumu. Kutani sweswi a va khutaza leswaku va fane va hanya hi ndlela yaleyo hikuva na yena u va kombisile. He was an example to them. U vile xikombiso eka vona. Kutani a va pfulela tinyangwa kumbexana a va hlohlotela ku this is how you can live courageously and in boldness. Church, how are we being courageous today? Shana hi le ku kombiseni vunhenha bya hina hi ndlela yihi eku hanyeleni ka Kreste? Well, xo sungula hi fane hi twisisa kumbexana hi tivutisa leswaku hi le ku hanyeni endleleni leyi dzunisaka Xikwembu? Xana hi le ku nyiketeni eka vutomi bya hina ku tirhela hambi ku ri kereke ya hina kwani? Ku tirhela kereke i ndlela leyi dzunisaka Xikwembu. Xikwembu xi nyikile tinyiko to hambanahambana. We don't have all the same gifts, we have different gifts. Hi na tinyiko to hambana ekerekeni. Ku va hi tirhela Xikwembu swi sungula kona kwala ekerekeni, swi sungula kona kwala andlwini ya hosi ka miri wa Kreste. Loko van'wana va endla lexi, van'wana va endla lexi. Loko van'wana va paka switulu, van'wana va tlanga guitar. Loko van'wana va rhangela service, van'wana va kukula. That is how we can serve the body of Christ. That is how we can please the Lord, for we are investing in the heavenly treasures. In Philippians 3:20, Philippians 3 verse 20, a va tsundzuxa muapostola Paul leswaku muti wa hina wu le matilweni laha hi langutelaka kona mulondzovoti a nga Yesu Kreste. So we ought to live hi ndlela ya vunhenha leyi kombisaka leswaku no, a hi lavi ku hanya eka nkarhi wa swilo swa la, hi lava ku hanya eka swilo leswi swi nga langutisana na heavenly treasures. Hi lava ku langutisana na swilo leswi nga kaya etilweni. Yesu Kreste a nga hi ponisangi leswaku hina hi ta tshama hi ku hayi hi ponisiwile so swi herile, which I used to think. So loko ni ri karhi ni sungula ku ta ekerekeni, I think a ni ri na malembe yo ringana na nhluvuko. And then loko ni twile evangeli endzhaku ka nkarhi wo leha ni ku, well, it means now that I'm done because the gospel na yi twisisa, and then I go to church, swi helela kwalano. A swi heleli kwalano. Yesu Kreste a nga hi ponisi leswaku hina hi ta tidzunisa. Yesu Kreste u hi ponisile leswaku Xikwembu xi ta dzunisiwa. Hi yo mhaka hi fanele ku hanya hi ndlela yaleyo. Efesa 2 verse 10. Yesu Kreste u hi ponisile leswaku hi ta famba eka mintirho leyinene leyi nga lunghiseriwa vakwetsimi before misava yi sungula. So he did so, he saved us so that we may walk in these good deeds, so that we may please him, so that we may glorify him. So we must serve him with courage, because serving him means choosing him over the world. It means doing what the world despises. Hi lava ku endla leswi hambaneke na misava, and we do it with boldness because ku ta va na ntlimbo, and we can see it today. A ku naswona mi nga tshuki mi chavisiwa ha nchumu hikwalaho ka lava kanetaka. Paul a swi tiva leswaku ku ta va na lava va kanetaka, ku ta va na vanhu lava va nga fambiku hi ndlela leyi hina hi fambaka hi yona. And already those are our opponents, kumbe those are oppositions. And so therefore aku, if va mi xanisa kumbe xana loko va mi karhata, swi tiveni leswaku mahetelelo ya vona I ku lova. That means hi fanele hi nga karhali, hi fanele hi nga langwi.
okay hi nga chavi ku hlekiwa hi nga langwi hikuva mahetelelo ya vanhu valavo i ku lova. And Yesu Kreste, muapostola Paulo wa hi byela eka the very same verse a ku leswo swi huma eka Xikwembu. Hi fanele hi ya mahlweni hi hanya vutomi lebyi byi tsakisaka Xikwembu hi vunhenha hi nga chavi byo hambana ni bya misava leswaku Xikwembu xi ta tsakisiwa. Xo hetelela hi lava ku langutisa leswaku hikwalaho ka yini, why should we live in this manner? Quickly, why should we live this manner? So aku sunguleni ni vule leswaku i xileriso hi fanele ku hanya hi mikhuva lowu fanelaka evangeli. Hi swi hanyisa ku yini na? Xa vumbirhi, hi hanya hi nga ri na ku chava kumbe hi hanya hi vunhenha. Hikwalaho ka yini hi fanele hi swi endlisa sweswo? Why should we live in such manner? Loko hi dyondza eka buku ya Jacob chapter 1 verse 1. Kuna lava nga yi memorizer i ku tsaka ntsena. I ku tsaka ntsena loko mi humelela hi miringo leyo tala. Hi hlamusele leswaku how do we find joy in such situations? Kambe muvumbi kumbe Xikwembu lexi nga na ku lawula swilo hinkwaswo, who knows everything, xi ku mi katekile. So that is verse 29. Hikuva hikwalaho ka Kreste mi nyikiwe ku kateka. Mi nyikiwe ku kateka ku nga ri ka ku pfumela ntsena, not only of the faith, mi nyikiwe ku kateka ka ku twa ku vaviseka hikwalaho ka yena. How can that be? Shana munhu I kateka njhani aku vavisekeni? Isn't everyone trying to go away from ku vaviseka? Shana a hi le ku fambeleni kule na ku vaviseka? Hi le ku fambeleni kule na ku vaviseka. But then a hi swi tiveni kumbe a hi swi tshembeni leswaku I ku tsaka ntsena loko mi humelela hi miringo leyo tala, hikuva na sweswo I nkateko wa Xikwembu. I nkateko wa Xikwembu leswaku vakreste eka yin'wana minkarhi va ta xaniseka. Believer's suffering is a gift of grace which brings eternal reward. We are living in this manner hi karhi hi xanisiwa kumbe hi karhi hi twisiwa ku vava, hi nga ri na ku chava kumbe hi nga ri na ku chuhisiwa eka lava hi kanetaka, just because loko hi xanisiwa a hi swi tiveni leswaku hi vitaneriwe eku xanisiweni. A hi swi tiveni leswaku hi vitaneriwe ku va ku kateka ka hina eka Kreste ku katsa na ku xanisiwa kumbe na ku vaviseka eku hanyeni ka hina. So Petro yo sungula chapter 4 verse 13. Petro yo sungula hi tsundzuxiwile eka vhiki leri nga hela leswaku buku ya Petro yi tele ngopfu hi ku vaviseka, hi ku twisiwa ku vava, ku vaviseka, ku xaniseka. So 4 verse 13 ku kambe mi ti tsakela hi leswi mi nga ni ku averiwa eku vavisekeni ka mani? Ka Kreste, leswaku mi ta engeta mi tsaka hi ku tsaka lokukulu siku ku kwetsima ka yena ku nga Yesu Kreste ku taka eku vonakaleni. How can it be more clearer than that? Petro sungula 5 verse 10, almost the same thing. Yi vulavula hi ku averiwa eku xanisekeni ka Kreste. So swi tano le ka hina va Kreste eka siku ra namuntlha. A hi tivutiseni loko ku ri ku hi vulavula hi leswaku hina hi va Kreste, leswi ndlela leyi hi fambaka hi yona yi dzunisa Xikwembu na? Loko ku ri ku ya dzunisa Xikwembu loko hi hlangana na makhombo swi endlisa ku yini? How do we conduct ourselves amidst opposition? Paul encourages us to do it to do it courageously and with boldness, because I kombisa leswaku lava hi xanisaku va ta hakeriwa hi ku lova. There is a motivation of doing it. Do it with courageous. There is reward. Why should we do it? Which is point number 3. Hi endla tano hi ku tiva leswaku it is a gift of grace.
And there is a reward as our Lord Jesus Christ comes back. Loko ni pfala ni hlaya timhaka chapter 14 verse 22. In fact, hi ta hi sungula ka verse 41. Ka verse 21. Timhaka 14 Acts 14 verse 21. Kute loko va vurile evangeli emutini lowo ni ku endla vadyondzisiwa lavo talanyana. Va tlhelela eLystra na Ikonia na Antioka. Va tiyisa verse 22 va tiyisa timbilu ta vadyondzisiwa. Va va khongotela ku tiyisela eku pfumeleni. There is the word ku lwela ripfumelo ku tiyisela eku pfumeleni. Va ri karhi va ringanisela leswaku hi fanele ku nghena eku pfumeni ka Xikwembu hi yini? Hi maxangu lawo tala. Are you being persecuted? Is there persecution in your life today because of Christ? Shana kuna ku vaviseka kumbe kuna ku vavisiwa, kuna ku xanisiwa, kuna maxangu hikwalaho ka Kreste? If not, maybe we can ask, then are you living or walking in the manner that is worth of the gospel? Shana ile ku fambeni hi ndlela leyi yi dzunisaka Xikwembu ke? Loko iri ku fambeni hi ndlela leyi dzunisaka Xikwembu, u yi endla hi ku ka i nga chavisiwi hi nchumu, u yi endla hambi ku ri na nyiko ya ku xanisiwa, the Lord will reward that. So how should we respond? Shana hi nga hlamula njhani eka dyondzo ya siku ra namuntlha, kumbe shana loko hi dyondze timhaka ta Filipiya 1 verse 27 ku fika 30 hi fane hi endla yini? Xo sungula hi fane hi tivutisa, shana tanihi muponisiwa kumbe tanihi mukreste i ncini lexi ni xi endlelaku Kreste namuntlha? What am I doing for the Lord, for the gospel, to advance his kingdom? I ncini lexi ni xi endlelaka Kreste namuntlha? Loko ku ve hi ponisiwile, how am I praising or vutomi bya mina byi dzunisa Xikwembu njhani? Vutomi bya mina byi dzunisa Xikwembu njhani? Vutomi bya mina byi dzunisa Xikwembu njhani? Xa vumbirhi, swi ta ku tekela xa n'wanchumu ku landzela Yesu Kreste, swi ta ku tekela hinkwaswo. Ku landzela Kreste, it is costly. To be a disciple of the Lord Jesus Christ, it is costly. It is not going to make your life easier in any way. It is not for you. It is for his glory. Loko vanhu va ku hayi a hi fambeni kerekeni hi lava leswaku vutomi bya hina byi ta va byi va lula kumbe byi antswa, I think mi fane mi hlaya Bibele. Hi ku Kreste i ri loko i lava ku va mulandzeri wa mina u fane u venga laha. And it is not going to make you rich. Ku landzela Kreste a swi vuli leswaku hi ta ku fumeni. Ku landzela Kreste a swi vuli leswaku hi ta aku veni na swilo swa misava. Kreste eka Bibele eka buku ya Yohana yo sungula chapter 2 yi vulavula hileswaku a wu swi koti ku rhandza Kreste u rhandza na timhaka ta misava. If u lava ku rhandza Kreste u fane u venga misava. A hi khongeleni. Let us pray. Xikwembu lexi hanyaka hi rhandza ku va hi titsongahata emahlweni ka n'wina eka siku ra namuntlha hi ku tshemba leswaku mi tengile, mi Xikwembu lexi nga ni nsovo, mi Xikwembu lexi kwetsima, mi Xikwembu lexi nga le henhla, Xikwembu lexi xi rhandzaka ku tsetselela, mi lehisa mbilu ya n'wina leswaku hinkwavo va ta eku hundzukeni. Hi khongela leswaku hosi hi ta tiva leswaku evangeli yi vulavula hi yini, hi kota ku yi pfumela hi hundzuka, hi kota ku hanya hi mukhuva lowu wu fambelanaka na evangeli. Hi pfuneni ku lwela evangeli hi mahanyelo ya hina. Hi pfuneni ku ala timhaka ta misava, hi pfuneni ku suka ka timhaka ta misava, leswi tsakisaka misava hi swi siya. Swi ta teka vunhenha ku endla sweswo, swi ta teka ku tiyisela, swi ta teka ku xanisiwa, swi ta teka ku hlekuriwa, swi ta teka ku hlekiwa, swi ta hlayiwa tanihi hi swilo swo ka swi nga ri nchumu. We know that, Lord, for this world the matters of the cross is of foolishness, and yet you use that.
And therefore we pray, O Lord, that you bring us to your knees as we come today. Help us to understand the gospel and believe in the merits of the cross. We pray in humility, Lord. Amen.